Dobrodošli svi ljubitelji životinja. Ovdje je Mirko i danas ću vam dati 5 savjeta kako zaustaviti lajanje psa. Ovim trikovima služe se profesionalni treneri pasa i mogu vam koristiti i kod drugih problema. 5 načina kako zaustaviti lajanje psa. Prvi, maknite motivaciju za lajanje. Pas laje kada ima motivaciju, odnosno nagradu za ovakvo ponašanje. Otkrite razlog zašto pas laje i tada maknite motivaciju za lajanje. Primjer, pas laje na prolaznike. Uskratite psu pogled iz sobe ili dvorišta na prolaznike i prestat će lajati. Drugi način, naučite psa naredbu tišina. Ovo je jedna od najčešće korištenih tehnika. Pomoću uputa koje se nalaze u članku kojeg navodim u opisu, možete naučiti psa kada smije, a kada ne smije lajati. Važno, trenirajte sa psom u mirnoj okolini, a nakon toga u okolini sa distraktorima. Treće, osigurajte vašem kućnom ljubimcu dovoljno fizičke aktivnosti. Umoran pas je dobar pas s obzirom na problem lajanja. Fizička aktivnost naprosto eliminira probleme prekomjernog lajanja psa zbog dosade i frustracije. Preporučujemo šetnja, trčanje, igra i druženje sa drugim psima. Četvrti način, ignorirajte lajanje. Ponekad je potrebno ignorirati lajanje psa do razine kada on prestane lajati. Metoda je često korištena od strane profesionalaca u slučajevima kada pas zahtijeva pažnju. Pogledajte upute u članku kako biste primijenili ovu tehniku dobro. Peta metoda, trenirajte razne naredbe i koristite ih kao distrakciju. Unatoč svim tehnikama i uređajima koje možete koristiti, najbolji način za postizanje boljih rezultata je trening. Trenirajte sa psom razne naredbe, poput dođi, lezi, sjedni i slično. Kada pas laje, koristite ih kako biste zaokupili psa aktivnostima i tako odvratili od lajanja. Kako biste saznali više, izradio sam za vas članak s detaljnim uputama kako zaustaviti lajanje pasa. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako biste ih vidjeli više u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima. Lijep pozdrav!